BJ Zaute official YouTube channel clear tu le angai tu hai po po in rengin chibai voisun ni som pathum in rin ni ani let chanchin thar ei lak khom hai ei hung suk lang ma in kum ni chung Manipur zona thlak hai le mei te hai ei boina chung thua PM Modi in Manipur avoi khat hung sirna hi chung thua hin ngai dan khom tam tak ei nei karing chulein ke khom ngai dan ve kanaya hi chung chang hen ngai tu na hi an thu khopela PM Modi hi mu na dingin ama kuma ama mai sana in mu thei na dinga permission lak ding chun thakhat sung hai he angai laka thlani chendam angaya chungai cho permission sana lak lovin voisun ama nge in Manipur hung sirna chung thua political ting panga ai thui tu hai ta ding khomin rem chang na thatak ania julai chun memorandum hai khom du thu sam takin an submit theya chungai khom chu suk langna ai hung nei ding ania chu chun ka ngai tu na pakhat a vele nang khoma ilo ngai tu ve ding cho tu hin Manipur sunga hin district tam taka uma chulai chun zona thlak hai ei cheng na big district a hai project a krur sang sari le za thum chung zet ami hang pekel hi inga mani o ani ding ti hi ngai dan hi tam tak a thei ngai ania infal biga ding in krur sang khat le za sari borvel apeka hi thil ahung pek na san khom hi ing tianga ei boina meite haile ei ni cho separate administration mani arowin rel na ditleya ma ei lak na hin hong anei phadim ei thui tu hai ami chok boi phadim ti hai khom ngai tu na tam tak a uma ami rogal chu ing kim he pathin rem road le ei ma te ngei tuk ding pe ya hai ei thui tu ei ro rel tu hai chunga ei ngat nisin la anni hai khomen na sataka ma atharin an lak zul nok na dingin ditna ayang naya chu ai lang suklang sa jok ani voisun taring ni som pathum tharam sang ni som ni panga inrin ni hin India Prime Minister Narendra Modi in Mizoram le Manipur State High asir voisun choma ting khan PM Modi in Mizoram Railway masatak hongna neiding in Mizoram avunglu da sin khom coaching anasat lein a hongna ding mun tak sairang lut talovin lengpui airport a in thok hongna vailim na hun amanga Mizoram ting program amang zawin voisun chanung ting Manipur asirnok ngalani PM Modi hin Manipur sung mun hiya asira meitei ting infal kangla mun asira chun kuki zonau hai churchan pur ting ashanin asir bok ani PM in Manipur meitei hai le kuki zonau hai ashan ve a asirna hin separate administration hi anaya laman tading ti thain anlang PM Modi hin Manipur development project thar krur sang ri chung man huding hongna anei ngal churchan pura dingin krur sang sari le za thum man huding le infal muna dingin krur sang khat le za sari man huding project a hong mipui van thlang ma PM Modi in thu arilna Manipura chitin nam tin hai cho melma anga thisen in sulovin una wanga in remle in mangai taka thlang dingin ate mipui van thlang lai thu aril na le development project thar hai hongna anei zovin raljam hai le in mu khomna nein an ho limpui ngal ani PM Modi in Churchanpur ahun amanglai takchapa pakhat akhek sok voisun khan PM Modi in Churchanpur mipui van thlang lai hun amanglai nam pasal tha takchapa pakhatin hoisen takin we want justice we want separate administration ti hai mangin PM Modi ri ding nge yen voitam akhek sok ani akhek rol an ri charin abul naya duty security force han ayu naw pa takchapa chu an throi suka ayu naw pa takchapa in nampui mangai na leya India ram pa tak mit mule ri dinga amabul nge ya ngira atlasi rol hoisen taka akhek suk puingam he frontline ral matonga ngir melma hai dolet ngam takchapa hai le angkhat an ni heitino theino hinglai jing hin ama thlop ngama khek su kuki zonau hai mi pui pung khom hai lai pakhat khom anum thak no hi apoi tak zet ani ayu naw pa ang hin hoisen taken mi pui in thurulin PM mabulange khek su ngamin la cho ei movement khom ma son nge ya ti ringa bok ani kuki marzo MLA han lungin rul taken thukhat chalin ngirin nampui ayo in voisun khan PM Modi koma memorandum anpek kuki marzo MLA som hai hin political ting ngir mun det le tha le chun separate administration week
legislature ngen na thupuya mangin memorandum anjik hi memorandum anjik sana nam tamlem meitei han that chimit tumin khopui sunga kan ring na hai la in thisen in su in kan naw hai kan naw nu mei hai kan far hai pong sulin khopui sunga in thok minhot sugin kan cheng na in hai le kan pathin big na in bigin hai chen an mi ro pek ro thil kan nei sun sun hai tholuina mangin an milak pek ramsa anga hinga nga kan chunga an khosa nung hin meite hai le ingtik akhom in rem le mong takin in kei thoina pakhat nuya thei tanong kan ti kan mi pui hai turna le mit tui khlak hai ngai poimo masatak kan ni no theino chule in meite hai ya in thok separate administration union territory week legislature tino chu kandam khosuk na ding aum no ti in kuki mar zo MLA som han voisun khan PM Modi ko ma memorandum an pek ani voisun PM Modi in Manipur asir le in zomin meite hai ramting buina aso sang le PM Modi in Manipur asir ma ni limta in thok khan meite helpol ran paruk in zom khom na pol kor kom han Manipur pum pui total shutdown an lo pung takha ania chunglai jing chun voisun khan infal muna PM Modi in hun amanglai jing in PM hungdit no daudalin meite no puirul tam tak Thobal district ting kholai dunga sugin an daudal thuan khek puyani chun MPP yat front le Manipur Pradesh yat Congress committee hai khoma tuta PM Modi in Manipur ahung sir chau hi ramle mi pui hai amangai le ani no Manipur hi an phat san ani ti in lungoi lovin kholai dunga nurna na satak an nei hi nurna hi poisai tak asuk no na ding ti in police le security force han an lo dang na lama in nor tuna na satak alo thlung ani lim khom anum nul ti in ei thu dong nan atar lang sang hal ani hinglai jing hin kangla in falmuna PM Modi in hun amanglai Manipur Pradesh yet Congress committee president ni na lo chelta hak ningthaujam popular chu meitei raljam hai minga memorandum pakhat PM Modi kut ngeya petuma meitei raljam tam tak haile hungin thok suk hai chu leiren kambi muna police han lo dangin popular he police han anman ngal ani chun boina suk pakhat nok chu PM Modi in kangla in falmuna hun amangna thangding in BJP han meitei mi pui hai chu mi pakhada sum zanga sangkhat pek dingin anfila meitei nu puirulin BJP party thil thodan dit lovin an pungkhoma khovel pumpui reading in press media ma an khek suk ani PM Modin project hongna chunga kacha naga hai lungoi lovin an khek suk PM Modi in Manipur pumpuya development dinga krur sangri chung manhuding project ahong highlight kacha naga hai chengna Munbik district hing Senipati Tamenglong le Chandal district hai an thangsa ve no ti in kacha naga han an lungoi no thu an pungsuk ani PM Modi in Manipur ahung thlung huna asuk pui ding ti in kacha naga CSO FOCS in Tihan thupui panga an sim Manipura kacha naga CSO pakhat Federation of Civil Society Organization FOCS in Tihaichun PM Modi in Manipur ahung sir hi rem ti pek ani lai jingin amhing mei meya sir nilo dingin ngen na an neya Manipur state adingin FOCS in thil panga ngen na anei ngal ani chunghai chu national highway hai thataka hongding raljam internally displaced person IDP hai chu dam taka anin mun lo muna in kirtir nok ding security le ramsung mo phurna sim that ding film khur le indik taka aram rizat tim ding chunlung rul thang tak le mitin le in big na nei ding ti in point panga hai hi ani FOCS thu sukin ashil peina at Manipur mi pui hai chu mei ni thum sang ni som ni panga an thok khan harsat na namen lawan tuk tranta PM Modi in ramsung ahung sirahin nam le chitin kara in big rem na mung na le thudik in hlungtir rosen ti in anthil hingen na hi memorandum nge ya zikin limta march ni som pan hi sang ni som ni pangani khan infal muna home affair ministry ko makhom pekta ani amiruk chu voisuni chen donsak anlanino national highway khom union home minister Amit Shah in march ni ri sang ni som ni pangania hongdinga thupek alo nei ta cho tu chen hin suk puithling alanino ti in kacha naga FOCS thu sukin atar lang sangal ani
Indonesia rama tuilet lein mi som ni pangahan ringna an chanta mi tam tak zong mulovin an laum Indonesia ram sunga mun panhilaya coaching na sa lein tuilet lungna mi som ni pathum han thina tuk tain mi tam tak zong mulovin an laum jingtiin zani ni som pahni thlaku sang ni som ni panga official thu sukin ashil tuta thlaram thla tarik ni konia in thok chol lawa rusur lein bali vadung tui alina mim ke nasatak atlunga mi parukhan thina antuk ngal the National Disaster Mitigation Agency BNPB thusukin ashil chun zanilai elkhan bali muna mi sompali le Flores muna mi pangahan tuilin lein thina anlo tuk tabok ane BNPB lusa Saryanto in ashil na coaching leya situk na Indonesia sum rupiah 1.52 million manhu succeed anita khomolum dan in thleng thut climate change lein Indonesia rama rosur khom anfuk tanoa thlirang vel dan khom anfuk tano tuilin atlung thut jingta tukum January thlasung khan tuilin lein mi som ni pangahan thina anlo tukta March thlasung khom khan tuilin lein mi pathum han thina anlo tukta chun mi panga jong mu zo lovin anum chun khopui imani zat khom tuilenin alo chimpilta ani ti in ei thulak nan atar langbok ani le chanchin thar ngai thla tu hai in rengen hunmang lowin hoi sengro